Ya kasingilat lo larake hakaleng kibenta jong kejela. Hanong stone Menteri Ketenan Water Resources ubak brolding nong sej ula kentiu ya kelama lairang hamadan jong ke St. Peter's Higher Secondary School Pendeng Ray. Hatura usumbul Menteri rang bak kejela ubak prestun tensong ula kentiu ya kelama keri rengkat kejing salut nagi pulit ketenan sipai bat kiwei. Kat ba ketenan 181 BSF kelarake ya kasingilat lo sektor headquarter kebadan hatura ha kebab umayang upadayai ubadai komandan ke sektor headquarter ula kenti ke lama lairang. Ayo kubaru halor ke jingrakhi ke singi lai lu hakaleng ki district headquarter kata hajowai bat nongpo. Hasilong la rakhi ke ni singi ha Meghalaya High Court bat ha office straight kam jong ka North Eastern Council ke income tax ke All India Radio ke Duration ke Holy Child School bat KV Shillong. Ha kawai pat kaliang ke Meghalaya Pradesh Congress Committee bat ke Rashtriya Swayam Sevak Sang kila rakhe kasngi da ka penlong ya ki arteli ki rali nya thuk thuk ha kanong ba